bara kablaaw para iti tunggal maysa itinaragsak nga oras kan aldaw yu amin. Welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod kani Kabsat Baldo sana pud no nagan tintay patangatang drama ita. Ngam sakbay na hello mampay kani Linlin Berwega, Sally Chinyona kani Elma Busanya. Kasi manti ko na ni Kabsat Baldo. Dir manang biyanang, nalas kano ti ugalik. Kasta ti kanayon nga ibagani bakit ko kanyak tangamin at dagagum ko. Kat ultimo dagiti anak ko imotak ida. Katap numawatam ti amin rugyak ti agsalaysay. Baldo lakay. Apay no itedtan ti tawid dagiti anak ta. Tapno adamot pagbiyagan da. Masyanak ngamin kadakwada. Tamanipod nagpamilyada ka, marigrigatan damutan nga sa politika nanda. Ket basol da, apay ngamin akong di pamilyada. Ket awan mo't gayam lam namaan da, pangalaan da itilamutan da. Kadi mo ngamin kaya tatrabahon da ti daduma adaga tayo. Bukbuko da ngamin na trabahon. Kabawilak atrabahon, nga urawan kadwa. Ti kayat ko asawan, pagtitinulungan tayo kadagiti anak taaso kayon. Tapagbibingayan tayo mati maapit. Ay, saan? Agsapul na iti sa bala pagtrabuhon da. Saan da mang namnama iti daga tayo? Tanay, si bibiyag tapay lang. Datati rumbeng amang sukay kadagijay. No saan da kumaanakas asawa, di kadwata kumapay laida dito'y balay. Ay, hanyan, tikasta nga ugalim. Managing bubukod ka nga ama. Kaslasaan mo nga anak dagiti anak tayo tikasta pa nagsasaumay. Aging gayta, saan nakasigurado? No putot ko dagijaywan no saan? Naa, aday ta ka manan. Kasta manan tibagamaon. Manipod babasit dagiti anak ta kasta ka na yung tibagbagam. Pagatapan nak nga dalalakik iday kawamay. Anyat amok ngay. Karuprupam tupay dagiti duwang anak ta. Ngam kasta pay lang tibagamay. Nagala sa panagpampanunaw. Narigat agtaltalek susi. Basta dakkel ti pamatik. Anasalis siya anak ide. Ije na tayon akong parek. Ayagtal na ka. Tilalawlawatem. Manon adikada tinapalabas. Ngam di mo pay lamapuna si ti panunot mo day ta nga atap mo. Agat atap kalat ta iti angin. Nga uray laklakayang kan. Ne, apaya kasta tila ngayon nga imay dito'y balay nanang. Kasla nagdagsan ti problema yung. Nabadtri pa kay balay. Apay, nagapa kayo manan kinitatang aya. Ay, makapasuron dya amayaw. Tila'y pagpabasol na kanya kajakmat aramid. Addan sa bagbag tina. Sa bala talaga ti ugali na. Apay manan aya. Kasanaw? Kanayon na nga isider ti kadat lalaki ka no di ka bubingan mi pailaan. Di na paila mapuna si ti panunot na ti atap na. Nga mangan ka no saan na kayo aputot nga gabsat. Anya? Una yan ni tatang. Lakay kan bakit kayon? Ngamday tapay lang ti bagbaga na kada kayo. Huwag nga roda. Iso masursurunak. Ang amawan kinapuno day dyan nga ipagpabasol na kanya kanak ko. Wen, nanang, di kay madanagan. Tanairwam kamin kinitatang. Manipod ubing kami, kastan timang mangagmi kini Jimmy akabsat ko, ngay bagbaga na kada kayo. Tunggal aga pa kayo. Iso anarwam kami, nanang. Ay, nagagat di amayaw. Ngam no sumraw ay natilay pagpabasol na kanyak. Iso masurunak. Ala, paspasensyaan nyo lat na nanang. Panunutin nyo latan, apaset ti panaglakay na ti kasjengar aramidan na. Isubli kong te binulod ko ide abagasyaw manang Risa. Apay, addan bagasyo, Jimmy. Addan manang. Inggatang ko tayo naglakwak iti mais amulam eh. Ala nga rod, apag iso. Maibibos mo't tantay bagas mi ading ko. Hay, nagriga lakit ti kastoy abiyag tayo manang. Awan mo ngayon pagmulaan iti natangkin prutas. Tapno adda kumamot maila ko. Nagbasay ti mulmulaan may alo ti da katugangak. Uray da kami nga rod. Agsapsapol nga rod nila kay ko iti abangan mi adaga. Tamulaan mi kuma. Ngum awan mo't mayat nga agpaabang iti daga na dito'y lugar tayo.
Awan kanot sukayendan no ipaabang da. Ay, nalawa di daga tatang. Hindi na mo't keta makimula ta ijay. Ay na, amumot ng tiugali di amata, Jimmy. Kaya't naabukudan tikita di daga. Baybayan talatan. Narigat akong kontraan ni tatang. Apay nga taakas jay ta amata manang. Kaslawan pa kibiyangan na kadatang anak na. Yala bagbagi na ti pampanunutan na. Panunutan talatan, apasat ti panaglakay na ti kasdi nga ugali na, ading ko. Di mo gurguraan ni tatang tamadi. Ay, makabannog mo ti agarado. Kahit kabalampay. Ibagam no di mon kabalan, tagpatulong kan kada Jimmy nga anak taken di asawa ni Manang na. Ay saan? Aginggat si bibiyagak. Siyak lang, timang sukay iti dagata. Urayin da matayak, sa da masublat jay suksukayak. Naglalay nga tanangay, agsalukag damot tapno maadaan da iti sanikwa. Baldaw! Gapo iti kinagagat ko, iso anagatang ko nagidaraga. Saan ko at tinawid nagijay ka nagiti dadakil ko? Gapo iti panaggagat ko. Panaggagat ako na tatinultulungan kamot ida nagtrab-trabaho. Anya mo latin ay tultulong mo ngay, susi. At ado nga amang tirigat ko. Iso anadantay ti kasjay kalawa ti daga. Bunga amin tilingit ko dagijay. Sa ita, laklakan dalaang nga alaan ti tawid da dagitang anak mo. Uray ko ma, no sigurado aputot ko ita. Kahit aking putot ko makadakwada, no sana si ka. Mangrugi ka man ako nakaon. Kadjay na tayo na kumparik Kanayon nga umay dito'y balay na di paripitong. At daawit na nga arak. Kanayon nakabartekan. Tagayam, adda sa bali a plano na. Plano yu adwa. Tano na barte ka kon. Gundawayan yu matan tagaramid iti saan ang maiparbang. Nagrugit at talaga ti panunot mo alaklakayan. Aminam ngaminan susi. Agin didi ka pa ilang. Mapakawan kamot kat no aklunong tagpaisaw. Ayawan taklunag. Tawam mo't kinapudno dagitang ipababasol mo kanya. Adda. Mabaing kala siguro ang mga klon iti amin. Iso adyak ammo no ikak iti tawid dagi dyan nga anak mo no saan. Tasaan mo asigurado no putot ko idawan no saan. Pagduadwa ang pailaputot mo idakat imala dalaunay kang ka. Inalada tinalawa mo ging mau. Tidak kalamatam. Kanti lugpap nga gung mau. Ni, uyawan nak sa amot susi. Saan kang uyawan? Ibagbagak lang tagpaisaw. Karuprobam lang arudag dyan naktan kastapay latisawam. Di nakman pagbalin na nalalaki raw. Tauray no kasta tarupam. Kanday taugalem, inananusan ka. Nagbali na kanapod nung asawa kang kabal daw. Aho! Kita man dyan lapayag da. Nagdadakkel. Nagdakkel ti lapayag da iti kumparay. Iso timbalaandasan na siyak. Diya ka mukhang ka. Di ta ka manlangan. Jimmy, lakay. Ninanang matyaglutluto iji kusina. Uy, tapi manaw manan iji balay. Apay, nagapadamanan ka ni tatang. Suman na ukan manan ni tatang. Iso pinanawan na. Apay mga minakas di ni tatang mo. Tilay sidsidir na ka ni nanang. Kanasing pa mo ni nanang. Jackpot siya na maaramid na timang lipot ka ni tatang. Uy, nga ron Sa bali kami na talaga ti ugali ti amami. Manipod ubing kami. Kas giant style na. Pudno nagagayt. Kanang saan anabisyo. Di na pa'y kabilan ti nami. Ngamdyang iwat na tayo ti problema. Narasaw ti pa nagsasauna. Kan managatap. Ay, kaasi mga ron ni nanang Imbak-bakit na ti pa nagkunkonsumisyon na iti sidong ti amayong. Un nga ron Iso nga adayo tirik namin ginitata. Naunga ti ubing kami. Kanayon na kami abugkawan. Pasitla kang malimigin ni manang ko. Bugkawan na kami. Di minarik na. Ti panangipatag ti maysa nga ama. Bakit? Talagakit di nga agom dayjay nga asawam ama ng susi. Naagom iti daga. Pati anak na. Imutan na. Gapo iti kinakamrod na. Ay, jak amoy ti dayja abayaw mo, Elsa.
Madlaw adinan kabailan asukayan ti dagayaw. Ngam ikarkarigatan na pailaeng. No idi kapigpigsaan na, wen mabalin. Ngam no itatalakayan, ay sos marigatan nun. Kimutong pa'y ngarudan. Kunak ngarod nga itadnan ti tawid dagiti anak may. Tanda mo lat tamabati para kada kami ngam di na kayat. Wen ngarod manang, kaasi mo dagiti anak yo. Marigrigatan da. Takasano, awan mo't daga asukayan da. Tadi mo't ibingayan ti amada. Ay, diya ka mo nga ron no kasano ti pamay akamang kumbinserita sa wakading ko. Rayan niya ti bagbagak, di nakmat ipangag. Ibagam, adi na maitugot ti sanikwana numatay. Ay, naimbaga kamin dagitan. Nga mawan latta. Natangkan latta ti pangedeng nakabagays. Jimmy, ading ko, amang ano kayat mo ti agabroad? Sumurot ka kinibayaw mo amapan agaplay. Ha? Una. Kahit kula unay amanang. Ngam kwarta ti problema. Awan aramatag. Agsapsapol da pa'y iti kadwa nila kay ko nga agaplay. Jay kasinsin nila kay ko ti agsapsapol iti aplikante. Nangato nga minti saad na iti pagtrab-trabakwan na ijay abroad. Kastaya. Alaman nga ron manang. Kahit ko kitno arapahap ko ti maka-abroad. Kwarta lang amin ti problema. Tawan mo pangalaak manang. Isuda ka no ti makaam mo iti amin. Bayam tay bagak tokin nila kay ko. Taagkuyog kay tong agaplay. Dede. Ay sos. Lumamwag magaya man. Ay, nagsapa ka na bimangon lakay. Kanya nasapa. Naladaw pagit din Dinak mo riniing. Kunak ariingin na kamasaba. Nasipngot pa'y laang. Masapo lang marugya akong tagmula. Tapno malpas ko dyan mulmula. Kamangang kapay Intun aldaw ton. Sayang ti oras. Sige, babanaon. Nasakit man ang tiyan ko Apay mo na ito'y atyan mo. Agkarasakit. Kasano adag sakit. Kataglablabas ka matitibisin. Di ka pa'y mangmanganan no daduma. Ay, manaktak mo nga min dahi tapan na nga iti trabaho. Imbis nga do ti malpas ko. Barang makatsambata iti naging apresyo tinatang. Di mo ibusor ti bagim iti trabaho, lakay. Kita man tayo suram na'y, nagkutong kan. Apay numanangdan kalaangan iti kadwam agtrabaho di talon. Saan? Sayang ti itangdan. Idulin talangan Manangdan ka iti agtrabaho. Kalpasan na. Sinsinanto mo ila ti trabaho da. Lugi, tigas na. Di ka mangarod matulungan. Tanay nakapsutak mo ito agtrabaho. Nalakaak mo ito na mabanog. Kabailak mo kindi. Nga oray siya ng agtrabaho. Nalakalang na ita. Hello Jimmy, kumusta ka dito abroad? Masaya atlat na bakit? Naging krisman ang disuldomi kin ni Bayaw. Ay kastaya, wow, kanasayat nga ron, ano kasta? Agpawitak man ang bigat bakit? Inkanto gumatangan iti materialis. Agipatakdertan iti balay tayo. Ay na, nagsayaatin lakay. Kamaudyanan na, makabalay tayo matlangan. Saan ta na makipagnanaad ka dagiti dadakkel ko, Jimmy? Wan bakit? Ikararagtaan na salon at takanayon. Tapno napigsatan at nagtrabaho. Nang runa kanya. Wan lakay, kasta ka na yun ti karkararag ko. Napintasan ti balay yung arisa, anak kaw. Kanadapay lugan yun. Wan nga rod nanang, uray da Jimmy. Gimatang dan itilugan da, idinalpas di balay da. Ay na, maragsakan nakunay para kada kayo anak ko. Ti amok nga rod kat agnanayon ti kinamarigrigat mi nanang. Ngam kalaat matan ti iduduras ti biag mi. Nasungbatan ti kanayon nga ikarkararag mi kinilakay ko nanang. Wala, ay na, sapay ko matagtultuloy ti kasta pa nagbiagyaw. Kat uray no pimbintasan ti biagyaw. Agtalinaad kumalat na ti kinapakumbabayo anak ko Di ka ito kumagbalbalew. Saan to ang mapasamak dayta, nanang?
Rumbeng lang agyaman da kanya. Dagijay nga anak mo susi. Tapay manan. Adaya in tulong mo kadakwada, iso adim mo ras ti panagbiag da. No saan aga po kanya? Saan da nga agpursiging agtrabaho? Imbag tadyak imbingayan ida iti sukayan da adaga. Nakaabroad da nga ta, no addadalaang ditoy nga aggamgamulo iti daga. Ha? Iso adakkel ti utang da na imbag anakam kanya. Siyak tinang pwersa kadakwada, tapno agpursigi da nga agpabaknang. Kahit anyat planom iti sanikwata ngay. Kaano ngay nga itad mo ti pan nakabagi dagiti anak ta adaga. Lakay kan, di mon kabailan na trabahuan dagijay. Wen, alain dan titawid da. Ngem, bayadan da. Naa, apay nga ipabayad mo katawid da nga road. Ba, nang damateng, kabailan da na bayadan da ita. Uray ilaklakata ti preso na, tawan mo't sabsabali. Anyaman day ta pampanunuta mon baldaw. Kunak man no nagbalbaliw kan, nga may sumulat ta ti ugalim. Agturay mo lat ta ti kinaagum mo. Apay ayakas ta ka. Kitbak nang dangarudan. Tulong damutin akadataan nagandak da. Iso abayadan da, titawidon da aldaga kadata. Nalakalaang, ti panangilakok ititawid yo anak ko. Uray, i-half the price kon, tawam mo't sabsabali. Pasensya kayo no pabayadak titawidan nyo. Sana bali, tanapintasin ti biyagyaw ngagkabsat. Dadakkelan, jay balayaw. Kunadapay lugan yaw. Adrapay ka no nagatang yun adagayaw. Pudno aya. Wen tatang, adain lako da kada kami adaga ijay abagatan. Oray siyak tatang. Adamot nagatang ko adaga. Ngamsan unay analawa. Imbes asabali ti paggatangan yaw. Da kami laen tatulong yung mutanggara kami. Tapno may patarimaan mi mamut ti balay may. Tanay, di pa'y maripiran. Sige tata, agpagatang tayon to iti materyales. Tay patarimaan yung ton ti balayaw. Sige, tapag tinulungan mi kini Jimmy ti magastos para iti day tatang. Ay na, alaman nga rod anak ko. Ay na, kabaudyanan na. Pumintas mo't lagan ti balay may. Agure kayo. Anya day ta? Isaon, ti bayad ti tawid yaw. Wanaw, sa bali pa iti itad yo abayad ti daga nga ipatawid ko kada kayo. Kat uray sa bali pa'y day ta, tatang. Nasayaat nga rod, no kasta. Kahit itid mo nga rodan at idaga atawid da, tabinayadan dan samot tanday jay. Diyak amo ano bayad da day jay, wano intad dalaang. Tanya kumangay, siningir mo nga rod ida, di bayad da day jayan. Di da mo lamasango agamulun jay daga. Iso ahabang si Bibiyaga, siyak pa'y latimang gamulo ka dagi jay. Anya, kunak man no itid maun, iso pinabayada maun. Saan da nga rod amasango? Sayang numabakante. Mula akpay Isupay ti mapaglakwan ta iti maimulay jay. Baknang damo ilangan. Saan dan ang tagtrabaho iti daga? Tsaka mukhang ka. Nagrigat ka kasarsarita. Di maamo ti mabagbagaan. Padalusak ti intero adaga tatamulak iti nateng. Anya, mula amamen. Naglawa. Kabalam nga raud. Wen, manang danak iti uray maysa wano dua katulungak. O sarag ti kwarta nga intad dagiti anak ta nga imbayad da iti tawid da. Kit nagkurang da jay, umutang Di ka lamabutang agutang-utang. Sana bali ata mabayadan mo. Kadwag tagmula. Tapno adunto ti maapit ko. Naglawa mo tanjay minulaan ni tatang, nanang? Ay, wang nga roda. Nagdakkel ti puunan na iti dayjay. Gasot-gasot aribaw. Imutang pa'y kiidia. Nagdakkel ti utang na. Anya, apay asaan anang ibaga kada kami. Apay nga imutang pa'y laang iti sa bali. Ay na, kundi pride mo ta dya mayaw. Kabalan na kanutag diskitar iti kwarta nga oray sanyo nga ikan. Ay, anyan ni tatang. Nagalas ti pa nagpampanunot na. Laklakaya na diagbalbalew.
Ay na, nagpigsamot ang titudo bakit? Kasano na ito yan nga eh. Anya nga ron nga kada bagyo na. Ay na, awanin dagiti mulak. Nadadahil dami na eh. Kasano nga jay puuna. Sapay dakil ti utang ko. Makamo ka? Tulungan nakbat agang panunot iti solusyon susi. Anya taramidan ta. Ingkatungkalan, nagijay mulam. Tapnusan na madadahal. Sagay sa matungkalan. Nagkunang amin kang agmula kay tikas jekado. Problemam daytan. Kasano nga ay pari baldaw. Agbayad kan tanay. Kasapulak matan ti kwarta. Awan pa'y nga road. Nabangkrap mat jamulak. Ta dinadaal ti bagyo. Awan bibiyang kau no nadadaal wano anya. Basta no anya titulagan ta. Iso titungpalan ta. Inikan kan iti pawayway. Ngam awan matlat ta. No di ka pa'y makabayad. Nasaysaya at lang nga idarum kan. Ay kwa. Sana kababay ti may darom-darom. Agbayad kang arudan Awan ba nga ron pagbayad, kumare? O di na dumadagam ti pagbayad maun. Day talaang ti amok a solusyon day ta, paray. Yeah. Awan na ramidak no di tinagtungpal iti kayat tinakautanga. Mabainak met ngaminan nga umasidag kadagiti anak ko. Gapo iti nararamid ko iti kalabas. Awan met la tinagmamaayan ti inagumak adaga. Tay niinot metla na ilaklako, ta pinagpapaagas ko ta nakaptanak itagduduma a sakit. Kat adu eleksyon tinaadal ko iti daytoy a kapadasak. Kat aging gangarudan titoy, to'y gayam mo, baldo. Ala gagayam, di tan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos, para iti script ko niti drama to gayam yo Jenna Almoite. Ipapaimot lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless iti tunggal maysa.